warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bibi. Nah, Bibi sekarang di taman nih deh. Lagi main apa deh? Bibi, lagi main apa? Ayun-ayun. Oh, ada teman-temannya. Ayunan sama siapa? Bebek. Sama Bebek. Ondel-ondel. Aduh. Ondel-ondel juga main ayun-ayunan teman-teman. Ih, seru nih. Sama Bibi ya. Dorong lagi. Ada pegangan Bibi itu. Seru nih teman-teman. Nih, ondel-ondel juga ayun-ayunan teman-teman tuh. Ayunan dorong juga. Tuh. Nih, dipegangan ini. Pada pegangan ya ayunan nih. Seru nih teman-teman. Tuh, sama Bibi deh ya. Tuh, wih. Keren pokoknya. Main ayun-ayunan, ondel-ondel. Asik nih ondel-ondel main ayun-ayunan. Wih, mantep deh pokoknya. Dorong lagi ondel-ondel. Pegangan nih posisinya ondel-ondelnya nih. Pegangan. Yang ini Pak Polisnya. Ini juga pegangan. Habibi. Habib pegangan juga, dorong yuk. Twing. Twing. Kenceng ya deh ya. Seru ya deh ya. Wah. Main ayun-ayunannya ada teman-temannya tuh di taman tuh teman-teman. Seru nih teman-teman. Tuh pada main ayun-ayunan teman-teman. Dorong lagi ondel-ondelnya nih. Ondel-ondel aja nggak takut tuh. Oh seru nih. Keren nih deh ya. Oh. Kok turun? Nggak muat. Terus mau ngapain kamu? Becek di sini aja. Di sini. Ada pamit dulu ya. Bibi pamit dulu ya. Ya udahlah, Habibi main sendiri. Habibi main sendiri. Ondel-ondel juga main sendiri aja. Main sendiri aja lah, seru. Di taman dah. Sekarang pamit ya. Yuk, ondel-ondel. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa apa? Sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.